dan roh mun jujur tangaka dapun kanjeng Nabi tak langkong taharrau as-sidqa taharrau as-sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halaka fa inna fihi an-najata. Ayo usaha akiban jujur pejujur maka jangan baan orang jujur bakal palang jangan ibu gibur orang jujur tak kira tak ngakan kengain fa inna fihi an-najata orang jujur mun jujur aja bakal selamat. Tuting ni ke gara-gara ni ke orang mangken sepah lebur mabuduan pesen pangocak pak muncur jujur tahun lebese tak bisa mikir jujur jare guleban sampean PKP kok tu tak jujur PKP kok tu tak jujur agak dek tu tak jujur make dek rek nabar ke benda rek nabar salah tenorok ban pasompan billahi billahi ari ki buru mari tabar sa anu billahi du siapa sih nabar dah kun lala saya dateng ari maren san lemole wang ngocak mak tepak ketang kelakuan kepe. Aduh ya Allah arama kita sompa jaring mun orang jat lebeni bagina ro meni bagina cek bedelem tabu ngotak betul ke mun jat rezeki na dateng kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Toremian tetia orang sere nyare istiqomah nyare nyarian keramat bener engki kara sekoja keramat nika beni idharil khawariq keramat nika beni idharil khawariq keramat nika beni mapadeng kesaktian tapi keramat nika fi khidmatil khaliq keramat nika adalah ngabdi ka Allah beni sakte lebah bude kiai deh ini dalam kong sete sakte saborana gula jare tak sakte yo gula lamba pernah ajar yo ilmu ngaber pangara kengger beker tak kok pas tak tahu setoron kok pakai nyari adegan todus ro pengara bener ngajak nak kana mayu montro ajar ilmu ngaber para gederu kok lah berempa mas kabin saano kengger beker mon pat kok toron batak bisa dak remer canku jadi mangana guleban sambian nih teti seekoca karomah itu bukan idharul khawariq tapi khidmatul khaliq teti mon ambian nih bojo ngatepak puasa ngatepak keramat mbian excellent manusia VIP mun parlo mian beni VIP VVIP jadi gua laku masuk surga VVIP ya mon kun mabadeng kesaktian cak beni kesaktian lamba beda ulama itu kiai apa kayak itu kiai beda orang bisa ngaber kiai apa majak lebur kering ngaber rujak ngelang adaan manuk tapi mun manuk ngaber tak kesambuk paneng nang orang iya ku akhir kak itu kiai beni gun berak bisa ngaber kiai bisa aja learning etase kiai apa keduan cuko pasir kiai sehebat gitu abas pun beda orang istiqomah kalangkona istiqomah laksanaaki perintah na pangirana ajri adalah orang yang sangat luar biasa tina make tak sakte ngaber tina make tak bisa yanu aing jadi ya orang yang betul-betul karomah adalah sepelah